ngakiuga atiriri the only cure we would have ni kugĩa na proper systems. Yes. Right. No umenye county na assembly ni yothondeka budget twina right ya gwika supplementary. Yes. Based on need to need. Na emergencies ni ciaraicaga na tweka supplementary. Yes. By the way, could divert resources through supplementary budget. Yes. It is legal. Yes. Ti ati ni mehia. Asha. Twina budget itu ri tweka iria ciatumika ri iria ciatigara ri not to divert. Njoke njuge kaundu kangi. Yes. He handu county ci criticize muno na no nyende muthikiriria nyita tukero county na ni acokia mbia inatumira ona andu aya matirabatara ona kwanyu ni kweragwo muno hindi ona Nyandarua ni kwirwo ni acokia eke ndaririo ya guthia tariria mbeca tucionaga kugerera kindu gitagwo requisition kuma gwi control of budget. Yes. Na mbeca ici turaria horo acio bilioni cigana ona iria county heagwo tofauti different allocation. Yes, taru Nyandarua muheagwo cigana tuheagwo taru turahetwo 7.2 billion 7.2 alafu on source revenue itu ni milioni 500 na kiria milioni 500 uguo igo mheshimiwa wakiuga ni tondu wa riri county imwe ndingihana na neri collection ya Nairobi muthenya umwe ni milioni 85 Nyandarua ni milioni 500 mwaka ni kigitumi tondu ni county yari thutha ona ni hindi turageria ku reconstruct headquarter Karau na gwika maundu mangi mesi nyuma haha kiria gitumaga mbeca cokio wikaga requisition per quarter mbeca cikaga kurigicwo na mwaka wa thirikari uthiraga ki Juni cigana Juni that ukarigicirwo mbeca icio ciothe Juni 21 by the time urarikia nginya requisition ile ona citingiuka ndungi absorb ni ciacokio koguo national government o ile tukwaragia horo wayo ndina release mbia icio no ya release ithiko time mugwanja abra na ndiraria from point of information ni tondu ngikire speaker na ndira kimanage resources ya bunge na board yakwa koguo gakora nginya ta MCA thaa ici turaria mushara wa mwisho kumariha wali wa January ai ndirakuhe ngano matirihetwo mweri wa keri na wa gatatu na wa kana kiwatho speaker ni witikiririo kuingira in an MOU with a financial organization na SACCO kana feki ni tukaingira hii na feki ile tutumagira MOU mbakandihira mishara mieri 3 nigetha thirikari ikoro yarekereria no ri mweri wa gatatu ri matakirigite ri ndu ri haki kindu nikio ndirauga devolution is on its deathbed. Tondu mundu uria ngirutia hau ha MCA no nginya aina mirire governor mundu ucio ri MCA ri gutiri kindu ahetwo gya ku develop wacho koguo ki oversight governor na ndicua nikio hii muheshimiwa Bayo nawe ni wale milioni ku oversight governor hii ndio tondu wali kana hii ni wa oversight ile nikio tathurirwo ri hindi riko Direct executive. Wali executive. Yeni hedi hedi ndari horo direct executive kishwagi ukitweka MC. Ndirakwera riu MC. Na ndiagira uduro. Ndo defend rigi. Dasha dia defend. Wagire ku defend hine mathina maria wonire. Maragerera hau. Ni guthoka ndathogaga. Exactly. Na guthoka ku. Guthoka. It was intentional. Guthoka ku. Gushira ni wonete atiriri. Guku ri ndungihota guteithia. Na nikio nduri na allocation. By the way, ona wathi send. Nduri na allocation. Ndakwira atiriri. Ona riu tiga mahitukirie biro na ino marahitukirie Senate oversight. Riu no uthire MP nigetha ukorwo na CDA uhote guteithia andu good no riu ri at the Senate level ni ukurwirira counties no cirwirire no riu ri angikorwo gutigokorwo na political goodwill teria yagite tha ici ri teria yagite tha ici ndakunyita muguthia riu nani Jeff abotige Jeff